Astagfirullahaladzim, jualan tan laku-laku tisuk ya mana nu meuli kadarieu nu meuli ka dieu ngadon laler we ngagembrong teh lain jelema. Ucut teh bade ka pasar itu naon si EP nya. Oh engkol aya hiji deui. Cabe setengah deui. Tomat baru leud kene. Tahu araya kene. Ah, sayuran aya kene. Berarti nu encan nu saya apa sih teh? Jajanan mudak berenya. Yuk laler dia. Kadario carajan barudak. Ke pasar sekedap dia jam 8. Masih naon jang kasep ala di bager. Jajanan jang. Naon? Ciki. Mana jang? Itu putra saha? Oh, mudak na bapak bol. Yang ciblak. Ciblak. Terbukti pak. Cara buron. Pengaris. Mana deunya atuh jalan teh. Jajan. Astagfirullahaladzim. Nah, neng, jajan. Cumi korek yang tadi. Oh, apunten nya. Anu masih naon? Masih naon? Anu digoreng ceplak. Anu digoreng ceplak. Ceplok. Enak itu ceplok. Oh, sebenarnya 2.000-an. Ya, siap. Apa? Cek, beli rokok. Astagfirullahaladzim, Ujang. Ini kaca pano nih gaya beri ke mana? Jadi beli rokok kersaha, dak detik mau beli rokok. Jajanan kita seblak. Cangro. Kieuleun rokok letik-letik ngarokok. Maaf ya, tuh nih kepo. Nice. Berukan rokoknya tuh. Rokok jarum. Aduh, si Ujang enggak satu rokok mah. Kela. Ya. Jang, cuma ngabejaannya politik kan emang ulah bang ngarokok, tapi kudu loba nyusu jang nyusu, lain ngarokok, rokok mah ngarusak paru-paru, nyusu mah mata kelintuh jang, tik dikit beli rokok balik. Astagfirullahaladzim, ya Allah, masih kene ngarokok. Sakit dia ucing selapar dan cepet Yang jajan naon neng? Punten meser seblak ladakna level 2. Punten meser seblak di cekeran di cilokan. Punten meser seblak mangge tulang di bontengan. Neng, di dia mah teh seblak kayak ge basreng bade. Soalnya ece mah kada jualan seblak, soalnya ece mah sok seblak-seblakan gitu teh sok seblak-sebluk semua. Sebasreng mah basrengnya. Cia, bima bade masak seblak lain basreng. Neng, mending daripada seblak mending kena basreng cuma gurih teh. Pokoknya neng bakal ketagihan. Basrengnya basreng. Erek ku coba goreng kan erek. Satu cia nyobian basrengna. Alhamdulillah basreng payu. Ya pas basreng ini baru dia bulit. Dia bulit. Tenang neng, tenang neng. Basreng cuma menghina si alam dunia, si alam jagat. Alhamdulillah wa syukurillah dicukur beak sabelah. Basreng. Tenang neng, basreng cuma dijamin gurih, super gurih sealam.
gandeng. Aduh kaget. Aduh kaget. Coba nengnya itu meser heula sekedap. Anjang. Meser mana? Aduh. Meser mana? Oh iya. Sabar hiji Jang. Hiji. Nuhun Jangnya. Hati-hati Jang. Ada gebis. Aja tuh menerima. Sabar Neng, kan itu aja baseng teh kudu diaslubkeun ngalakan minyak nu panas. Sedap. Boga pembeli ieu rada ngobaberge beda sih Neng ieu mah. Neng pokoknya namanya kamu Neng nyobain basreng ece Neng bakal ketagihan Neng. Cara ngagoreng agak beda Neng tuh. Sengkoseng. Lucu ya aku Neng. Sudah main master basreng, nah ini master sebelah. Neng, pan sebelah mah kaya, jadi ku basreng kan tos nanya. Soalnya basreng itu mengedah. Mana? Satu borak. Ini sabar. Neng, tingali tah. Basreng ece mah Neng. Harum wangi. Cobian Neng. Daripada Neng jajan seblak, mendingan jajan kieu Neng, basreng. Jadi basreng ece mah ngegurihna minta ampun Neng. Tuh cobian ecenya. Gurih Neng. Kemana mah? Neng bakal ketagihan. Basreng ece mah nikmat. Enak Nengnya. Nyangan basreng di warung mana wae sanesna. Neng mama manggis basreng sigan uce. Gurih Neng, gurih. Gurih pisan. Aja, teh dengan basreng teh kejang saha. Kerabi atau aja. Nagoan ngadon di malam koce. Kopat tuh lebok. Neng basreng Neng. Basreng nanti heula Neng. Nang capek-capek ece yang goreng balik.